Kadang ketemu Yesus nasondiho Haroson diho No ditambalu Yesus kasasari koromo Ay soko iwan sinundan kadang ko tunggu Yesus nasondiho Ay soko iwan sinundan kadang ko tunggu Yesus nasondiho kadang ko tunggu Sandiyo di Yesus. Ano may sisatakad isang samayang? Kinarahingan isang kerjaan sorga konsi kaudat kasabon na bayan no? Patilam mo siya kanun misiso isuanggat sambayang misusuabiti. Alumis na piramutan dahay gisamot alan nusat pagyampayan iti nununong pahita mo dan dahay da mangimbulay nga kano nagidat popombangan popondar kapasyan dahay. Tinasambayang dahay isuangaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, asanang kasabon kumadatid ensanan puji Tuhan mantadot panghakan disiyo gisambot kasabon na bayno insan ta kapod kano kapag yampay hana-hana hom nasantuangan na rumah samuhiti ilo na did sanguni-uni padi lo bonong bonong kabongkok nakombal ni kantad nakakirap ngay at lampung di pitang atuang hindi nga puji Tuhan nakaswabo na bayno kano ta kapag yampay kago bayno na po nga 26 hari bulan 8 2021 hari Kamis na di hay ako pada napasan iti minggu uli bayno pelajaran na pada ti bayno nga manguruh mati pelajaran dati bayno nga ilo naging na manguruh at kangam kapilad it moy kaundar ta kan nagidandal lo bagi okay to dati ayat pelajaran dati isuangget Amsal 16 ayat 28 miagalilat nakapost dahitid page tay kahitid so channel. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Sangulo ni monondos papitangkiad patangkiad datambalut di osomok. Wah. Saya na pod oreta na curang kan po nga ino po higulod ay asaro dati nga haron hakaitan iti kamundat ay pikaruhangan tay ko piyambalutan oreta nila curang atau ano pa curang ilo okon ko montok na pikaruhangan okon ko montok na piyambalutan nunuh na pohit karait dat ketidaksetiaan nga iri na hit harhot samakan right ila kumunda curang so kirop miagal ko iyoho ginorohingan milo hidati kamuyon da curang sir na po nga paimpasi miyentok na korohyan ginorohingan paingka nagi kadawd
berzina kana po nga asaraw no padati iti na hubungan pikaruhangan nga isuang piad tumanud to ka kinarahingan, tumanud to ka boros-boros kinarahingan, ano po kontok kot ay kakapiyon tak kilapunuhan kinarahingan nga kamoyan nagi kadaw do berzina. Zina terhadap firman Tuhan ka. Jadi ila kamoyan da curang ila nga santab na pwede kamoyan da sumansala milo na dati ay oritan da curang. Nga kagumuan na po dat sayrad oritan la curang nga akan na po ka isuanggat piyambolutan percintaan kanda dingon no pansamo ka kapya nga isuang nagid pikaruhangan suami istri. Atumbayaan ako dat agumo na ginakawaya dati dat right ko kecurangan isuang dat keluarga isuang pikaruhangan. Agumo ikanto lebih pun dat timpuden dah tu sanong kopi curang. Sanong matu kopi curang iti bay na tu harga ditit kemudahan bay na mo. Nga sekira na pod atapot kopi adharhom tokay tumobat to na lah. Nga akon ko ilo yung bulayan dati bay na nawayaan na to mod. Haro at orikotat ay panambarasan na right kala curang isuanggot keluarga dat timpud orikot. Bay na napati nga iti napakamuan dat curang ko oritan nga karait ko ilot tambalut. Tu sangulun na pahit o bintondos nga papitong kiad dat tambalut di osomok. Jadi nunuh nang kudihot ay kapikait ilot tajuk dati ilot ayat dati kasabo na bayno. Ilan na patulo pa ng marasan dati nga chika-chika. Ratihan nila chika-chika ilo. Tumanod na pati panulis dati nga isiyo na pohom ikaruhang daw nga minagay ilod ho podom 2 taon dot hilod Filipina nga yelo na po yelo na ko pinsingilo hitit boros sa Tagalog dadamo tapayngyan dahil pinungaranan dat silang kawit di Luzon. Agumo nagitulon dat Pilipina dat mo boros isuanggat bahasa Inggris. Miampay dat osonong. Kamuan na padi nga ihay na padi di agumuot kaboling kahangan dahay dat munang kiboros diolo. Paingkuriti tanga dusun agumuot ang asampin do ng giris kamo. Tok kumati-hati kailo ng giris. Iti pagi siaran na pod inuman ko pilo nga dusun to ako gya kailo ng giris. Kailo ako na podan ng giris kangko. Tok siaran ng giris daman ko. Nga mantad ko kailo ng giris sa dusun nagidinuman. Nga ay mayaan ako tit ay kay sisandat siaran da dusun. Kalabihan ng pati dusun iti siaran dat painsuang ti isuang pia siaran da rohani. Sayra da mintong ako na dit siaran da Malayu teko bahasa Indonesia siaran rohani atok. Amati akan da tasuhot wangingin sokot tangulun di may tanu didit siaran langsung teko live. Nakura. Nunuh na pagyatinaro nga kaswang. Jadi ipiyahit mantado sa borong ko hingga right po ko kailad mo boros sa isuang bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia mila sumuang. Mila manginsok. Nga itinapadusunom isay na kano sumuang. Ati piyad dusun nga
hari ako suang tu agi akarati. Om sekira piadat itinupot kay si Santo kad sumumbayang kami suswabi tinga haroh piahit dinominasi te ko ikaw gamana suway sumuang miagala po dati hiti sabaom magisusuay pia dinominasi nga susuay pia hugama nga ako niko sumilid isuot masalah ko madati. Jadi puji Tuhan. Puji Tuhan tu o kita kum iti nakantohot pawayaan na kinarahingan dohot ti dat monomboras. Iti no tare aduyaan ako iri iti no akuri atakanan to ko right ko i-coinsok. Yatim ako maginsak-insak eh. Jadi ilo not ay wukon dot kalobihan dasayra dat itinapakay sisan dati nga isuang gaboras sa dusun. Oy lagdi lot maginsak-insak kot hugama sa pihugama. Tu ay landatid haropia ugamad rasmid hitid kayo non toko iti watas dati nga inapohit hugama rasmid tulunda sabah akon kumiagal la sa borong ki sa kirapiad magisusuay nga ay say common no magiumang-umang bo guys takata po doon ng puji Tuhan tu iya dihat gumu nagimang ko kampay mantada sa borong rahat it akoy lo dusun ilad malayo nga akoy lo nga irin gimahit katamba kagu view do topot kapyo mayelo may papasisipi daw lingir di bo apia karati dat nunu hibor sandati nga irin gimadi katamba do view. Jadi itong dusun gumu kan takoy lo dati nonggiris iti bogi ay banda kapyo audutan mo nga ay ina ponde masis pondo nonggirisam ay nakapyo milo sa kira na pod pairalat kapyo di tang orang putim sangulun dot akoy lo nonggirisam koy lo indo kapyo nga sa kira na pod it harohi koy lo dot nonggiris sa takuri nga pati nga yaman no namimboras kasungko ako na pod Jeffrey gumalangot ay miyampay orang putim at nga yaman ako namimboras isiya na pasurungan ko. Nunu urusan nga yun dito ko bo miyagalat iya ko mikaruhang kailo na pod nang girisit karuhang na ko san tabi urusan ng giris ini karuhang no pasurungan. Sa kirad iya no po nga kailang malayo ikaruhang no iya no asuho paing ka naging magansak bo kailo ka magansak kay siya nga iya no hindi okon po na dahara tambuloy nga iya na magansak ko bay na to asasadap kamatis siya okay? Jadi iyati no po itong dusun haro nagiit kulam o tapot ko pa sarita tangaw lunidid haro nun dati orang putid ay sumuaw da nuka good morning kanigim simbaran nakagadit tong dusun ay sa tamuning ay sa tamuning haro na po no kagya nga di ay gumu na po rin bo ako lihuan ko nagadi ingon piyan ko good morning ka nga ay sa tamuning ko hiti ka no pakulino yes tampios no pakulino irin na ngay pag-iusasanid di ba jadi ay osanong ibod kailon ng giris bo nga ay ako ni ko masaalad agayo ko pid ko piya kailon ng giris nga osanong no makaylo ako muti papakamu mo irin pagid osanong muti kaylo hangko
Koiloilo ka po lagi anda takuri nga karati ka na mo anon do ikamoy dat anda kapi oy duiduan mo nga no kasusa o gumo o apps da baynad milata ko gunaon ako po na kumbal mo guna nga harohiit nga no po potulot tilad gambaro no po potulon tilom haro na translated poin ka kahagi topot ka rin borosan no na po Google nga kailon isip mo nimbar kakarati tayo po no Google Translate milo hindi ko pa apalid piando hatus piatus sa kontak nga ay bukan sadu ko piyo kamon na po nga milo hikasari mo kada nanda dati may manudok ko po labora sa dusun nga ang sanang panunudok ngon nagya tudukad serius batul kada nga tudukay serius batul nga isay da ko irinagi nakakuntik kadde man tadi tiadi hot pinanudukan na kuntik na gidi hali piyah dat ay kailoh da mo ng kiboros iswa nga boros at urang puti kamon po nga ay sa masaalada hay dat mo ng kiborosit tulun nga Pilipina nga harmadi nga mantad ko kailoh yun ng giris dia hay ralam bi boros diolo kabos yolo nga sakir na gidad amo ko pelo kailo din ng girisam iyolo na pada nga singilo hindi boros diolo nga isuang nga pira-pira boros nakasarabak ko piyo kadaod isuang gat kapurimanan dahay asaru dahay gunaon gis kasyo iso na pohot kapamuray tanid di nga ila tulo da panambarasan dati chika ako niko sika chika kon kay mong gada tasulo chika ilo na po kamon da chika hilo nga okon ko tunih na it suka ilo nga hara ko piyo tamo dan daw mangigit at ay kapamuhan damano popoylo dat itino pa kamoyan dat timpud asimbayan nga bobos at osonong dooy laan da tulun mogi boros nagi haro nagi nunuhan nagi daw monong boros dat karait da tulun da suway irih mo tiga kamon la chika hilo aysa not kamon dat rati na po dili tampinay nga monong boros sa tulun da suway nga iri ni kamon da gossip na itino po kamon da gossip nga iso akaraton dit no yadit imiagalit hanohom amo apurimanan iti kamon da gossip kadang-kadang mangkudet ay minggayo nun do dehirid suang gereja isaliwan nagi da gereja kamon po nga iyati no po tim paimpasih toko dat miyampay ti gossip no gali ti gossip po dusunay iti na po gossip iti mambawang gibay no mambawang malayo kay iti na po gossip nga ay fitnah na po nga suway no fitnah na po nga otopot nga atandasan
nga iti no po gosip nga otopot. Otopot ako mo yun. O mga limot. O mga limot. Mga limot pa ma. O ya, topot. Isay mi na maray ti mga limot ti diditi no eh. Dulima gambi daw. Ya, mga limot. Jadi, iti na pa kamon da mga limot nga. Ay, kahago kontak ko piyoy. Mga limot na po nga, ipapakararat. Mambawang na bobos la. Okay? Gosip na po ti nga, na po iborosan dati nga, tidak semestinya araat. Mga limot na po nga, papakararated di sa sangulon. Mga lumot. Magisusuay po di istila to. Mambawang na bobos po. Mambawang na pati nga araat nga haro o sonong nga haro. Jadi gosip na pati nga hal-hal o nga sonong nga mandati saritawo. Mandati nguridit di pausawo dahiri. Miagal ko iyoho o manda ko gosip po. Gosip. No kada kayo. Ilo no porasok isiyo. O tutunan. Oy lan kuno. Tan pagi suwab nga. Oy tom marasok isiyo lo ka. Suwab. Suwab no pulo nga. Angarulongon marasok isiyo lo. Iri nga iri. Kamundat ay ko gosip. Mimbobok. Mimboros. Jadi iti na po di kamundo gosip iti nga okon ko semestinya hal-hal li tangaraat. Ipe halo tong sonong away anu pempasi nga mandatulun boroso. Pagi remit-remitan datulun. Oke. Jadi iti na po di gosip nga gereja nga haro isaliwan na gereja hinggo no po nga haro ti kamundo gosip. Bahkan dodondo nga mungkin harohi miwasap-wasap pitambalut. Hinohi ubay no ka. Hinohi rospina kas ditiso iya kayo magyambalut. Nga kama karongaw. Sakir no pod karongaw ko hinoh ka diri nga ako na di ka kamondo gosip dam isay ga di katama mo namboro sa hinay tulun dahiri. Sakira na pod, ako arahyan di lapina tangkod. Ako mo nang boras si siya dinan na siya. Kamun na pa nga, ino pa gosip di nga, tidak berlaku dahiri na itulun. Apoy siya hino ba? Kumbal ko no? Jadi, isu ang gereja, iati sebagai pananud-pananud de kinorohingan, iti gosip nga tumalib haro kasari. Isaliwan na gereja ay mo nutunda hingga iti kamundo gosip. Kumbal ako nagi korongaw kadsiyo dat pira-pira keluarga muli dahilawalay papasilih da mositar sebagai takanan dilo depi tangadaw. Iti no mo ti kasaruan dati. Iho nga ako'y katalib. Sayra na pod imiloh to ka po may sambayang. Tay katimpo piabay no bo. Moy nandalawati mo sitar. Kaguli man tada gereja tumimong to ko makan tay ko magihupo mo mirapad hiri dapur mo gonsok-gonsok. Iso na pumantadat makanan tanga hari ka inuman rete hiti nga nuno. Membawang tako di mositar. Amo na tumalibir yati sebagai anggota jemaat. Nununda himan dati roitay de isuanggot membawang isuanggo gosip. Sudah pasti kumoiso tatap na dikutbas yo.
Akan na po kay anaru khutbah, anaru khutbah nga gosipon to koy oni ba khutbah nga bohito ni dati. Eh, apasan no kuno di khutbah mo sitar anaru tumod ka. Uhang nasib pumangku tu insan na sambulan ni siya may lawat ka. Tikid sabat pa dadit iya dihat khutbah ay uhang ko kita mo sambayang kanon no po sawon ko pi higosip daw gi. So kirod oni ba ko pi khutbah mo sitar nga aku minto koy imbulayat ay yo po di tayo sa sikulot yo no di khutbah ananaro na di suina bolin sa khutbah. Iya di tako mo di. Amo na tumalibir iyati sebagai anggota jemaat. So kirod molohing ni mo sitar nga boroson to koy ay ano di ko piyo harot mo sitar o ngomulok. Ano nagyadik siya ka ngamot molohing o gyadi siya di ka. So kirondod ino po mo sitar dati nga amulok bujang. Boroson na dati. Aya ka nga mo dagyadid it borkorwaraga ho pastor tokot ti boka. Aiso no hit nuridi ano aiso ni tumalib bumanto ko bo sebagai anggota jemaat. Amo no kosondot kopi ikut basyo bay no. Yo nga irinig buat aku karati kopi am ko mo yon di siya di ka. Kokitanan no po nga iyati no po nga miya galidit aiso na adati oilan. Iri na po nga nagi mo sitar. Ipanampakay siyo nga oretan ko pagiti nga tumalib. Iyo ho nga karait ako iyo ko nga karait. O iyo to no po. Panampakay. Oilan na datid itin po mo sitar nga mantadapod itunturo lapap isandulo lapap gisa mo itabuk itaguangan no mato dati. Iyo ho piating. Iyo ho piating nga iyo dihi asal no mo boros sa kinorhenganom ano magidu iri. Ogumu kakah. Khutbah nande mo sitar nga haro na tigandit ko basanan dito nga mo sitar di mo. Hindi gosipo mo tiditid doon. Gosipo mo tiditid doon nga pero nga geto nga mo sitar lo. Okay. Haro na mo sitar asal lumimpuno khutbah nga poponso yun sa luar dilo bo. Magagayaton no hit solo pinggang daw. Koyo oo lagi nga hitid timpu ni mo tiri khutbah. Kurodan dari diri poporsadiaan khutbah bilik persadiaan ng ponso yon namantad. Iri pa nga kito mo tidatid sebagai anggota jemaat. Sayra na pondod paingkimpang nandit sa lapinggang. Iri nit amo na dati patatakan no mato. Ulom no kuragari to iya di iho nga iya di ako bo. Hara na po it khutbah nandi sa sangulon gi. O kito to nundod kada boro sa mo sitar isay no po. Ino po hit basagi di talipinggang daw nga ko nga di lo galibang te ko nga di lo wanan. Iri hiri himato. Khutbah may makinangopya nga lumintuhon na matad may dihiri sa lapinggang. Pay miring na hit niktay nga iri hit sa kira may galti dia di harabutang. Iduan ko ti sa kira may galo di. O kita na padakolo nga ilo na pintang-intang dakot iya dit sipang damay kahit hari popo sulat bo mana gidi pa sulat lo hirin ito kita di ulom no iya di na kantori bo mamusaro ulom no kuro lobby pun di harapawon no hi tidak tomo
mintong to kono dadit mo si tarap si pangiri na dadit itrapawon no hilo poin siat kauli na dilawalay nga apa karikat tukad nga tuk umpalo dirapawon di si dirin nipon amo na tumalibiri tong Pinay iri na nga pengintangan dati sebagai anggota jemaat irin gimang kundi aramaid magisaw sarita ki suai pondod itang anak ki mo sitar otilo gidi ngay tanak gisyo irih nagi ngay iri nagi mangku ibobos at otilo antakan dahir gereja amo kinongaw agangaw akong dorong tok hampay-hampay no barabis na matirid uma borosan dahiri walay ikagoy isawod di mo sitar tokoy sawo mo sitar kagot tok oruan na matid serad ay mulayan to ko gi nga iyati nagat tulon to kay gyabo haro no kopiyahi kantakan dat ay tapot tagid o haro nagi kamonta ka kalamahan tapotid haro kalamahan nga haro higyahi kolomokon da imilo nagid man undaro bo o man tadidim iri nomotid haron day kuborosat o sanong orohyan kuda dadi pasor nga aku ga rohyan di sa usyo bo haron di kapitid di wah nga haro nga itu montok ko kapailan dati ilo tong mo sitar ihong ako mahal ko mo sitar ilo tong mo sitar tidak terkecuali ikadaw pengkukuro hiyolo yaw sayra no po dot kapag isosolo titi tong mo sitar kapag yambalot nunudilad borosan gosip pati kaguda kadaw ilo yaw gosip kadaw iyolo nga gosip no po dilo nga yati no po gosip no po dati nga iyolo balas binti to kano po ti ay ya aku kurun na hilad diya ka diti sa mo aku kurun na hilad daerano ay susah no hikomoendat nuria gunting bo kasyo nu masalad ororongo kum haro masalad di ketua gereja nu hilad puhus ka wah saya dokumenta ada puhus haro masalah di ketua gereja nu hilad puhus ka di mastar tiso ay irin nagi bore bo kulom no kurog ay ya susah ako no musoro di hoy ka poing kuro di ko pesya dik komono po nga balas binti to kono pot di iyati nga monomboro silat mo sitar o tanganak keluarga iyolo kadaw nga monomboro si dati monomboro si pagawai gereja keluarga ano tumalibiri iyolo nga tulun ni iyati nga tulun sa pitulun to ko haron po nga kapurimanan dumiagalil no asaru iyolo dat ay magirumo-rumo karait ang anggota jemaat sera da magirumo-rumo karait tito nga masitar natumali bilo awayaan irini komondat kita hidup dengan gosip miagala tidendo kita hidup dengan covid hopodom siam tumalib jadi pengkukuroh piadi awayaan toko dilo nga komon no po hom taguangon toko no po tidak kira dot
taguangan to kono po tidak kira paingkuran pa wayan dati nga umbalan to kono dat kada pun lagi semua mangumang-umang to tulun ipiahit akontok nga manunod katutukon na po na nga iti ko mo na fitna monondas to konondo kaimpunan na po di monondas hindi nga ilo na gosip at po tidak ka po iborasan dati nga na po na kasunsudan nga iri ng dahit kadit timpunan miyagal di iyohom Timothy Madulin moy motiit pordana montirid iti kampung got haroho rancangan di siya moy diti ka karangaw na dihi Edson Salumin nga kadis siya minamisunod di Nuriana tok moy motit pordana montirid di lo kampung di ulo no pagiramit-ramitan no padi nga nakatapot na di kaditimpunan kari katidiri nga ay no di hot tabar ilo no hot oso nang mantadilo gosip susah no matid monang kaya dilo ko mono gosip tu ilo nagitaramay so kira magyang balut to ko nga ino pa'y aramay dat imbulayan nga ilo gosip monomboros at pointopot panambarasan jadi iati na po diti nga paimpasih toko isuanggot pagindalanan na kaposyon di amu kotong kiad amu kotalibamban dila komondat cika-cika bergosip membawang kadati mantaditi komondat cika-cika hiti hilo nanda mintalang nanda ti kamoyandat kecurigaan keraguan harit hindi pangingintang no nga suay na pon sisilik kakuaan na po nga mantad na la cika-cika itit pagibaras-barasan panambarasan gosip niya galapati tango mo si targi kaila ko nunuhot katanga bandat pinda daerah baru yo iati hirin nandang magibaboras sandelad ay mangilo nundo haro nagi matitiad di mangilondam sa kira na pod katakandat tampine bonar gangkay pasar daerah Manggatal kaundalih no di siya dilod kapa Pastor Edson Salumin pastor daerah kapa isiyo dihot sinolih di Pastor Bonar ay oduya idadi mo si tarngay ngaran ko hay soli no di Pastor Bonar de hirid kapa ngay na di siya uhot di Pastor Edson ako kuron na hilok kapa isay no hit anggota dahilad obinsap ko pa yung masitan isay no hit orang Yahudi imam orang-orang Farisi dahilo ka yun di matimu hatiri ihati ka daw sebagai anggota jemaat nga inapoy katakan na inapoy mo si taro rumikat hiri daerah dati nga mantad hilod di Norina Marusin katutuna ko Norina mo ya kuno hotisyo ako kurunay pastor ko tu hitmo tidahay kondolyon di siyo tok aparu isyo di ka nga sakira ni gimandan akaul mingat-ingat ko no mantad
balas binti ay so kamu po nga tako na magidu mantad tako na kaidu mantadilot kanta kandet ilo kamundat chika haro na po hali pia miya galidi sorohon no dati dot ay isuang dot chika hilo membawang itit magi sarita magi boros right ko tulun da suway hirih na motim mumbal mintalang iti kamoyon dot kasiwatan dorogon haroy matiga kasanangan deh imo ng boros nga ako mapupatapat hari kasanangan sayra no po dot ay koilo toko nga milo toko nagyad mingat-ingat so kira no pod akwat temani po isang ulun haron do po ilo dati milo toko na kaingat man tad toko haroy mo tiga kasanangan gitu jadi ay isuang da gereja mantad ko ilo no po chika hilo nga isuang ga gereja nga haro isaliwan da gereja nga haro ikeluarga dati ipagyambolutan nga haro ngay no po sorohon na dati dot ay kinorikatan na po di Yesus nga okon ko popitong kiad dati tok nakura to kamonda ilo na po chika nga kano popitong kiad sayra no pod ino po isa sangulun nga monomboros katutun mantadidit boros sisyo no katutun kaila ta di pasali sangulun minsado kono matidi mumbal kono minsado haro no hi kapuri mananud it anda sumampuro pangingintang no siya nga suway pamuhandaman no panilayan kasimban karikatan na pada di Yesus nga manuhdad ihati na pa nga misiso toko sebagian isa o gereja. Iso namuti kapiyohot ralandat rogon na milad sumisip sa iradat kawaya toko lokomondat chika membawang. Ihati membawang toko ang mositar nga membawang dati. Tulun sa pitulun to kay bilo hara na po kasari iti nagi kamondat gosip iti nga minamirumbak o mamatay anwon saya idit hingga kamonda bom pengganas tokoy hali piad mimanggot otopot da ay soot mositar te ka anggota gereja da isuang pamagunan dit komendat sempurna ay saot pastor ay sa anggota gereja dati da sempurna nga insanan to kono po yati na po nga korikot to kono di kamoyon dat pamagunan iman hokimo to kono milo mamusus sa kabang dati namilo mamusus iti dila dati mimboros pengkurah petong Pinay alasan na po dati nga ada yang sempurna di dunia ini kah iya di piahat ay laan dati alasan dati panumpalid dati nga sorhon na dati nunu na po hit kaboboroson kaboboyohon dati nga igitani kinorohingan di iswang panghakiman arat kaboborosan o sanong nukade entah itu baik entah itu jahat insana na po nga igitan na kinorohingan na iswanggat pengadilan daw kamon na po nga monatas ta kono matitim mamusus mantad ka it gosip dati hirih nondo dat popenta langgot pagyaduhan
Akiron isuang gereja no kadite no isaliwan ko isuang ke gereja haron na po ngayon no. Iri nandi po pintalanggot ay berpuak-puak nun datit anggota jemaat dati. Ina panday mo girohian tay ko it kapag ngam-ngam misiso no. Ina panday sarita dilo nga papakamu-amu nandadit tinimungan dati so. Saruhan na dati mad akon ko ilo dahot tujuan kinarikatan ni Yesus sendiri. Manudad iti no pagereja dati nga aulud. Kalau mokon haro. Gosip haro. Nga kada dagi sambo iti nupot ay kantakan na may galit mumunsay dati dat ababak iswang na gereja. Sa kira na pod manaha ko kinarahingan dat lisi pasiyanan kumadati paingkah ta ko nagi pupakita ta kada dilisi da kinarahingan kumatulon sa pit. Mantad ko monomboros ta kadit amu osonong kanaw no mamagunah ta kat nunuhit osonong iswang da sambayang may dahdat iri na padi nga papasilih dati dat sumilit tulun-tulun di labi abinsianan. Nga tok akunan ta kana pod ilo no mati kapiyahot bobosot ay agat ta iswang pagyambolutan dati. Amu na tumalib kulom na kurugela to ilo nga ilo nagige taramay bo. Sa kira na pod monomboras ta kad nuno na po nga ino pa ibubos sa taramay nga iti nagosip. Ilo na kapi amu na tumalib. Nga mantadot ay itnembulayan datin iswang pelajaran kaswabon na bayno. Iti na po gosip nga mila po pintalangot piyaduhan pertengkaran. Kaimpunan na gosip kasuwangan datit ang pitna monondos ta kanon dat tangulun. Mantadidit ponondos dati demi agalidi. Milondod papitong kia ditit pagyambalutan. Magyambalut di gulu po nga mantad ko narasun iti boros-boros, natabor iti boros-boros ngay. Hirinundad inapanday pagyambalutan nga ababak. Jadi ako milomoboros sa ay may na dati tangkia da iti gosip kato susa mo titi. Susa akon kasinang-sinang mo nang kaya diti kamundo gosip dadamot ta sangimpasi ta kita hidup dengan gosip. Miagalitin po danda kita hidup dengan corona. Ano magidu nga kada po danda gisombot papaintalang ko piyoduhan kada dagi sombot ay harodah datit monondos dati kumat itong tambalut gisombo ina ponday pagyambalutan dati di nga ababak. Kada dagi sombo iswang nga isa gereja iati sebagai anggota jemaat atau kondo kapag nga mga tong masitar dati akon ko iri tujuan dati may dahdat itinapot kay sisan dati iswang na jemaat kay sisan dati maya ilat wawayoon ngay pamimpin iswang gereja ilat tong masitar dati nga harada kasari api sampuruan dati hara kasari no po kalomokon hara ti boros-boros dati nga kada padanda gisambot momonsed kopi kapagyodu nagi kapo tongkiad to ko ababak okay sisan dati iswang ko katumayaan. Ihati it iswang nga dusun ministry. Hello bi pamangko din magisusuay tadon ako pagintutun ko pa yung kuro. Gosip pasti ada. Nga kada nagisambot mamabak ako sisan dati. Kada nagisambot mantad ko gosip haron na di amam paid iswang ka kabaktian. Haron na dit
Ako may pakinangaw ka. Sayra na pod irihot ginawa dati. Ilo nalo kamoyan nila papaintalang kapiyaduhan. Papitong kiyad iti pagyambolutan. Ilo na motigo sipot isoot Rolando Rogon. Dit purimanan ikomon na po dilo nga lebih bahaya ka man tadi di baparang. Man tadi tempinay may to kono. Umbalahan to kono santabo po di orikot-rikot at mamuso sa kabang. Akon mo tiko asanong iho nga purimanan kwid akon ko sinang-sinang ilo susa mo tilo. Nga makiano to kono panguhupan mantad kinarahingan. Tiada barang mustahil sa iradot manto ko paimpoho kuma kinarahingan. Nuno na pahit katang kabod kabalingkahang isuang nakapasyan dati. Umulan dati mo gisusuay atau purimana toriri mo letos ruana kada katongo haro isondiho haro sondiho no gitambal Yesus kasasari korongong ay soko ira sinunod kadang katong Yesus nasondiho. Ano misisa to kad isang sambayan? Kinarahingan isong kerajaan sorga kasuabon na bayan no insan pod on si kawihay to no kay pupusi hatit kay sisan da sumambayang kasuabon. Alumis na gipiramutan dahay. Hinggan na kay bulayahay that right the itimonamboros gossip isuang gagereja teka isaliwan na gereja. Ihay na patihom na panu ihay kalamokon sebagai sangulo na tulun. Asaro nagyahay dot papakamu amu dawokon maya dot pagyambalutan pagibaras-barasan nga bay na Tuhan may hay uhupay dot tumagwang gi kapurimanan na miagaliti may dot patilambus dayahay ang asanang kaboboroson ang miyantak kasari dadi karohyan no. Harang gitimpu-timpu dot ayahay kapusos sa boras-boras dahay nga punay na yahay anuay kasari hay kasiwatan dot popondar da kaboborosan ang kapasyan dahay. Kung si Tuhan tumiyampay ka nagidahed tadaw dabay no hingga na po tindalanon rikoton buru-buruan dahay isa mo salamat ihay may naberkatay nuno na pahit buruan pandalanon dahay may dot paparikot kabuntugan ng ngaran. Kumpunan tensanan do sa dahay tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati ada dati lihuay kasuabon na suwab kapag yampay to kakago. Hinako po asanang papaindalan dat buru-buruan na tadaw dabay no.